busy na makarurumi. Number one kanan sila may harap. Western Union calling wasi-wasi. Na may bibimura-mura na makalimuin. Sending money, we make it easy. Number one kanan sila busy. Western Union ready and prepared. To settle here and everywhere. Ruwasaywani wakanda morila wanilitano maki mukungani materere maki emakono mungikina omuragorani Western Union senanima mwele omenga rabiado kimakani mago sotani kunani nongatani Sending money, we make it easy. Number one currency in Fiji, Western Union. Na vakarimba mala-mala, na makamay ni Kuwa, non-vital no Dr. Eliso ni Lewan Gilaki at Kurumundu, and na ulutangan ni FNU Open Day. Rautalangan yung girimay, and na tol-tol sa mga walunduas. Ibra wiki na bagital wiki na lubeviti ni sama chugumay na nonda veti utiko na vivale na lomani toli limbeka na vima kete wiki na buli taki era single budi kona bakari mamal-mala te bakari na kira bakari bara tambani nimbula era budi bitoko ni single budi konda bakari na talanga abo na nonda bulangi tokai wombo tan bita ni singo kita bitar tar chiko oso sar bakari wono turang atau Dr. Ilso ni Leoningila na assistant professor di horticulture College of Agriculture Fisheries and Forestry ena korni buli lebu na FNU. Kipa koni pa tarongo chiko na turang ni be, na turango be kimendo kantongo na turang ni nambo ono, may undu, may madhuat. Turang na tao, nimbulu nak. Nasar boleh na vito kadi na singa lebu ni kuah. Ena bukundra na lebu ni bonua, na tumbu kena ndoru bisu serba orang buli mai. Nimper ni ndoru bitalo chiko ndoru tabaka takuli ada be ulu tanga so kena be kaiso na numi. Be pakan dia takibira na tumbu kena ndoru bisu baka kino be irelu benta. Baka laka sar. Ni sa taka tigo bagay buka di professor na tamban ni buli ni venga rabikina na nonda bonua na tamban tete agriculture tamban ni ngoli wata kira tamban ni bikau na forestry na daba sarmanda na yang ni buli bagara rambasar na sigli buni ko pinaka turang atawe na ninamber walangan yun na somuti ko na tarongor na daba sar na yang ni buli tomanda na buku ni korni buli na nunggu be ba ni binakatakati ko na vonu andoru nduriti ko ekinango na be abu tambu na be mbure tambu be ire sa ngole ni liu be ire semberti ko mai pateki kenda na tiko nongonongo wa bini bina katakati na kena runi soliti ko na vonua soliti ko na ngalala na bukuni ni kamba nyongo na numundu vonu ni vingara bini BTFM meroni ndamai bi bagarara matagitikina ena singni ko ena kena roni wakatorui vekitekikina na nambula ni tamata yang dundu ena nonda bonongo vitina kau na sematiken daru sartu kan ki na davo soti na yang ni bulia kila ni ndona vosa baka pertania ndo tukuna waso mau Nelson Mandela ni education is a powerful weapon that can change the world na wuli ndo nga endona ya rangile buninda roni bisu takakina na davosuti enda ngutetiko senda sasanga takatiko na nonda bonua lomaningo iburubure do mo benak kau kilati ko ni nambimbini buli ngo ndamitiku kinango mendaroni mi vibara mataki kilani menda vekila na nguni sala itu mi weekend ilu ena vina kata ki menda na tarungire resangoli oti mikine do mo benak kongone au mai kena tamata ti ko mi kena ngusu na vukuni kornibul na Fiji National University orto runi barong bekati ko mingo na kena chancellor orto na kena assistant vice chancellor
Patike vira kedana veluta kena Cornivulo Fiji National University ngona mbimbi ni wuli kima misa ngole mekena kena ngas ni wuli Ndor mo na. mekima mi varramata kina ena vuku ni viti ni mataka Na bi kabina ko ni sakila buku ni buli. ndimsa Eba poten ni rabarong sa tumutumugan ng derbisu siya na single level ni kuwa. Baka di taka matang bikenta na singa baka idurikina na songongo. okila na open day ena zakatikungo ena kumuta patake viti kona vi Fiji National University na vi sana keve kitu sabing garabitu kina mena kalimani okotoba kina kauno ni okotoba ena baka doritu ni ena nitu campus mai nanduna ilambasa mena walu kina 5 ena singawarumbu kana kaono kina na okotoba talitunga ena zakatalitunga kina no open day mai namaka mai nanti mai na walu talenga kina 5 na kaloko singa warumbuka wata talitunga na kaono ni singa ena bagadori talitunga mai natambua wata ki na kena na bagadori talitunga ena kaono ni singa wata kena kavitu ni singa ena sinu campus i suba mai na walu kina 5 na kaloko Natapa so na kali lebu sa tiko na lomani kurni buli lebu ko na FNU na nota buna na ngono. Entar ni tare de tsuya ni na bika so mela bitita ken na bingara me bikimdu veir na ngoni. Vina katawe ena ngono mantangan dorwi talon tingo kinongo kila na university ngono Fiji National University na nito una ya na kena mai matanataki na tatanra keve enda ndui tatanra tuki no kila ninda se ngone lelai enda vina kata menda edova indona sau ersa edova tunangase oirna tavalenda oirna tavinda oirna tumbunda na Fiji National University na vi tambana keve o kito na nito navunavutu ya na vi tatanra keve me pa matana votu taki kandangero ni redeti ko sona kena vagarita kengo ena vidana madho sao tira era dawisau sau tikino sona ngoni wuli ena tivet era via lewe ndonan rauli musanga wulu ena na vi tambana kevi vakavuli ena technical vocational training Era mabete bitigirikina. iyo Era singi sumukina ndonaka. ngo ko era mai davusau ena buku ni wuli ka tiko taninga kona free courses ko ndoru wasieti kinongo kona ndunan rauli musanga wuli Ni pa madal mandakin. kila ni vi courses kevengo yana ba sana keva domestic electrical installation basic screen printing cookery small engine repair ngo soke na veleso ni sulietu Fiji National University ena programamungo na TVET kau aundu wasieti ko vale undu tarongi tiko na thavamanda na TVET na Fiji National University wasi rutu na muli ndu ongo na technical vocational training batike na higher education na ndu taronga na thava na TVET na TVET ngo ndu walenga na batavata se ndu na sala ni kena vagarauta ki ndu na ngoni wuli se ndu sakana kawatamata me vagarauta ki ko kina higher education ndange ndu sindu bakang takabali una vose ana ulu molmolum ni o kenda ni tuki ni tosa tiko na nondambula tosa wata talitunga na vuli ni o kenda liuna kanda vuli da vuli tarata ka na TVET ngo endo vir na numu vuli tara kanta na marauta kabali ni vi sala i bagaruta ko weekend me baka sona apprentice ndarede tungo o somitu vulitu kanda ba vini katakutikina ni vi programo sala bata tu no tu ngangandri tiko na matintu sa viluta kitingo no na kena ngado ina kena wakokota kingo na TVET Darto mandangan TVET ratu tau bosota tasuna dorbitalon single binikuan nataba kebaka manindo borong sumai verto nalendon ruli musang bulsa may graduate sa may graduate mo sa tapos lang kada program siya total na ngauna
Teba kay dotal na ngauna, daba merda ka boy erangan reba merba itabi me na bulingo, daba merba ruta kamay. O kila tau kona kandor waseti ko. Na usutu ni vivaruta ki ngona Tibet eseng walenga ni me vakaruta ki wa kila ka. Kila ni ondu wasetal tunga wale bungo o viti ngan rebotu mo o kenda menda linga wo tunga ni nondan dui bonua na vi matin tu ya na yang ni buli tungo na Tibet. Wata kena karua. Na Tibet nang uno sanda vivaruta ki mekina. O waseti ko ndona vosa ni ko e vakaruta ki ko kina numubuli ke iko be tosoeda ketale kina degree kina masters kina post grade na vi wuli high education o ko e vakaruta ki ko ni kina kau kilati ko na usutu ni dormi vitalo tingo membaleta na open day kau via waseti ko vi ranang ngole tiko mani ngole mai ni na mai patarong na vi sana ke de baka wuli na Fiji National University endona kambimbi mendangai kilati ko ni endona ninda sanangole tiko mai kesa mani tunai naki ni wuli e vinaka mendana ngole pata tiko menonondo vol ni sudu me baka ni tarongo tiko vol ni sulu ono vol ni sudu nanonda na tinleta endona photo ID ke baka sa mani o sa tubi ko nangangandri ni wuli na Tibet sing ni wasean na yambaki ni mbula ni tamata. Sandi na sar. Na numuni sasanga kila ni wuli sing ni wasia ko na yambaki ni tamata. Dangai redeti ko lewu na vi programa na vida na mado sauti. Da redeti ko so na graduate me Harvard. So na graduate me na vi university lelewu. Ersango leti ko non rasanga ti ko ngo mera wuli. To se non wuli na wuli tara ya na Tibet program se. Don mo binak. Binak don wekan daro sa tongo don turang. Ni mbul binak kemuni. Ni mbul binak ratualis. Daba ante baka non monitor? Berapa kali taruh untuk dengan tahu untuk dengan bagasa. Nah, boleh ko hausa wa kila waya. Sampai na kami itu membuatkan cara. Jona kami dengan bultara kau sama weekend na kila ka. Kena nomu babure bisnis talanga na nomu bulu bulu. Kila na bulu ko na ketinga. Na kaya ngasangai. Na ilaw me boleh kakan. Balta na ke. Ya na boleh wa efektingo. Hausa mo kila waya na kena hausa tara kila ndu buanga. Kida bakataliso ko buta na boleh ko. Mi vivo un kitinga bir na wekanda tiko mena koro ke sauti no mubuli ki ke sa ramusi no mpeni ponongo idile ke no bagasa me wara mata ki to kan no bagasa wa irna luban ito ke na bi kurni buli. Karabia ngole ani me baletan non ra autorita ta non republika en vi signi mataka den bakim beka mengo bo butir sa lokobitingo na yutu tini waswasi ni buli en bakingo. Dabi ka so rin ra ko te chuan ni don beka ka do mera baru ta chuan. O kila ni usa o seo tinguri tawe kila ndona kambimbi mo mendana kila tiko na nonda na wala sasanga tiko mendana ngole mai mendana mai vivato na wuli na nonda wala ni sudu endongo na tinleta na nonda ID watekena na numu madala ni vitorong sauti madala vitorong sauti ka undu wasietiko wale bungo Indonesia na nimbera mandanga nindana landiani kina vikataleso dona kambimbi mo kilati ko iko se nazava manda ona via ngandreva mona lisa kapa dono bena ya indona kambimbi saratinga kau babini bina kata kena nonondo ito kani waseti ko mea ni ya indona esa no via waseti kuna na Tibet programs ke de vivaruta ki membaleta mendarawa ni na voso baka pertanyong na entrepreneurship o iko saranga bakai ko iko sanumu mboso saranga bakai ko dinasar ka ndaba bini bina katuki na ni na vika kevingo ngo na sulia kevibi ko na Fiji National University ka o kereti ko vikemuni na varorong tiko mai vikem dani tumbu
Ningole mai ba lelebu ba teke irnoni. Dina sar. Ni mai reida na rava ki tau na wakarauta na Fiji National University. Ni tau tiko nga na sana ni tau vitalo tike nongo na sana ni Tibet. Iya. Kela ni na ambaki tiko nga ango tau. Kela ni dhawiri wabo ki tiko na mona libo na VTFM. Iya. Membaleta endua dhawu sau mai Messi University. Tana ngoneleo. Na Turanga. Iya. Na nona rawata tiko nona na PhD. Kela ni bola itala noya. Ya membaleta sartunga na Turanga tau vitalo tungo. Kau oye umuria endo na salango ni Tibet program. Ka senga bakanto. Ni muri mana ngoni sala. Umuria mai na salango na Tibet. Kena bale na ngona kau we wasitu na waka meu tukuni lombula. Iya. Ni programa warau takati ngona Fiji National University ngona na Tibet program. Ka kandare itu ni singni indona sala enda naroni kaiki na ni tiko na bulan rabon-rabua nonda pun baleta ni sa waru takatu na matin tu waru takatu na Fiji National University ngo na bi porkaramu kede meroni rawatiki na nambulo sautu tamusakani Dina sar. Nonton sara lagi torta talaki na vika so membala teman-teman nonton materi itu na bonua na lotu batena kava kaila le usar na bonua se rambile rambaile edi diva ini. Iya, viki meneno kada rumah ke dono militaro sa pambulus ko mayo mos diani se ko roko sikeli teu warta cuma na turango sikeli ti teu pina boleh besar obi pembuatan ni boleh mbeka bata kira turango rabu ama lelobo Susana Tambewalu Timothy Mbuli Tabu sa warta cuma na babinaka erna single buniko viki meneno kada sara live cuma erna single binaka dai na bugun ni vitalano bata na assistant professor turang tau Dr. Ilisoni Leonigila mena korni buli lebu na FNU na budi kana magiti ko norto open day rasa fara mata na kini baglis lisi baka kina bir lubenda sengola ngani na lubenda satu tel ngani tavi kemne ni tumbu muni ngole bata ni kir na lubenda na bugun ni be tambani buli sena bi tambani werembeka erangan rebutu lu benda merlaki buli kakina visingan di mataka boto ko bikeda rusung bulu ko na miniti mentona kaloko de kana maru tagi chumba na kana bangan tagi ni bos ngilip ngonongo sana kita rungi turanga tau tal chumba kana bulin tona tarbo bota sa pamatalo chikino ko bungan no taru chumba linu bunua sena dava nan duindu ni Tibet batakin high education program asaba modal kino ko membeletakan no taru single budi kuwa bukun rana borong wale sumai usana ga itaring ko tali chigo nan dona ngona leka ngo membaleta na taro di tarong chumai singalewu ndai Bikimene tumu-tumu na derbi susu na bakari mamal-mamal single beriko na nonda bulangi na turangan ni number 1 no undu madwata ka assistant professor tigo na korni buli na FNU Dr. Ilisoni Leonigila turang tahu ni pamadal takat ni TVET program ni asa muriamai meodo men bonua ni samai tukina na ngono go ke na itutu oni samai tukina era no ni muriamai na kena ngoni sala na TVET ya nimberin tarun teu chika na budi taru ataronga tigo iliu na TVET bataken higher education program na tabra kenro indui keda mati manang ni tarong wiki ni single budi kuwa na taba na nomunirai vekenda na vir na ngoni tauke ena matanggali open day bango ena nomu vingara ber korni bule FNU taba lebusar nguteyani me kana open day bembaki so do wawa tu ka so baka mumuri so ni mata tevira na ituba sera tambani buli taba mermuria ena nomu vingarabi ena korni bule FNU taba ni sasaraba chuma ena bembaki kila ni
Yun nakatawi kila ni sa toso tikong ko nemba ki endo na kausa may rida raw tingo ni isabi bisa unanguna na vi tamata kede ersa rede tiko mingo na mbimbi ni vuli Dino sa. mbimbi mandango vi kitongo na Fiji National University ersa ngai rida raw tiko ira na baka matana botu ya na ya ndu tukuni toko ba pertan yang ni ngo endo na tambat laka ni vuli ni dual sector ro nang basonga ni vuli toko kine Dino sa. karasa rede na mbimbi ni vuli erua mana TVET programs wata kena high education na kenra raw ni rale yang ana vising ni mata kana vi zaka kede ka kitu sarete talitunga ni nabi open di kede ti kuno nonra ngutayan viyau wakangas ni vuli ndo talangan naka runi singe maro ya na kenra nononra yalondi tiko nangkas ni vuli na kena pakararamat tagi tiko irna ngoni vuli ya indo na usutulevu nabi ramantanga nangkas ni vuli ya nabi secondary school nabi primary school nononra rawani wasie tiko nabi indina nabi rarama kede ya nabi tambana kede ni vuli meroni wakayalonganga takitukina nangoni vuli meroni kila merenggerli indingia sena tambana ni vuli dava ena au nangandre ba miuna rawata kina kau baka sama takati ko ni ya na buno sa toso tiko kinong kono buli Wada ken dua tak. Ngandre melaki vito mani taltunga ina na bulingo atau mani vito mani bulingo na TVET. Da kan beka baka na tikina rotau. o kila tau au sa wasia o titalitunga pakalila ye Mai. kila na sana raw sarango vi kenda na raka tundanga mi vi toseno nondo buli nduango na kandondo kitono vina katango endo walenga na numu wala ni vakandinindine sena reference mena support taka walenga na numu application membaleta na numu sasanga ni vuli Dino sa. wata kena vi kata eso waka kemani tiko iso na numu rizal ni vitoroni ya eroni kuri ni na numu sasanga tiko mai mo mai vuli yo weekend na zaka raw sar weekend ngo menda duru mana TVET programs baleta ninda sa vulida enda sa tarata litigunga sangai ndangolenga mingo me baka lebuta kita le nononda nakila ka baka mendaran rawata tikini sono nonda qualification baka santos tikinongo na nunga Ibe program ko raw ada tolo na susunga se lebih kurang dulu kita di FIU yang nonda benua. Okila na TVET programs kete ngo tau endol kete sartu kana nito wi sana kete ni uli ona togramandango wi kito na College of Agriculture kito mindola na semester ngo ena nito certificate ni agriculture minandu na campus ka sa tiko na inakina kini ambaki mingo kito sana tose ni na bulingo na campus may imba ya wala mandanga indo na kena waritaki senga ni wilikina kor total na vi campus may namaka darede tingo ondo na wuli sa lebu sartiko era ngandre botiko ni mera ngolitiko ni kena ngona tourism ndagirede tiko ngo na diman saranga sa tu nangangandre tu main ena hunu ni zakalak Iya. Kebala nabi tabani bulin do silech ko bira na leo di bunu eviti karangan rebo na merabo lagi buli se merabo toreta kan rekilaka nabi ka sa to rovira sem sa tsunga diman ka tsuga na matenitu siya ni tubutu ba di kurni buli bataki na nabi ka ya tsuga na matenitu kila ni vi porkaramu kedengo sem sartunga ena bakani saka ena ngangandre sena diman Iya. Dimani tiko mena na vi stikul Iya. na vi stikul na vi tambana kede bakazakazak Iya. kandur sabi wasita katiko ya Usaja utaku sengang baleta so nanguna so ramai buli rawatan ra ibola di buli arbaka diploma beka se nabi pepe so rawatan nabi kurni buli
Gaya so era may senga tu ni taka mbala tini senga tu na ponua mer taka kina. Ngo me bakati tagi chuna bir na kanda tu ro chuma balata o kento na itu ke do le weekend tu rongo taka mango me bakati tingatu na bunga vital no me bakati taka chuna single budi ko na bunga ni bakana nanu ni bunga weekend sa ta berota tu nda pepa gaya senga tu na taka da rongo kina sona posumo ina senga wala nginto na kinanga bi balati ni buli ori tu na taka me wawa tu vida batane baki senga tu na buno me durkin me bakati takira single budi ko na tamba ni buli na tibet rotu tau O kila muna somo lenga na tarunggurita o kila au sawa se bagalila ni nabi programo kedengo isang wala na inakina kiti ko isang wala nga me bagarauta kiko na zakazaka ya sangai runi katolu kawani ni planetiko na tubu matai mandanganika ya me oti na nomu bulingo iko mandanga wakai iko sarawani o ondolava saranga na nomu bisinisi wakai ena wuli sena tauramanda na wuli matai indina sa na ba trade ngai kena karua tokani ikia na dasarida na tandolo ni kasala ko tumingo inabi esa na kevengo i burubura indina sa au tauramanda ngo indua nungu toko minisilandi o warida toko no non rangole tiko ni wir na tamba nongo ni trade ni building dangai rida tiko ngo irakeve na bagai volatueni ni TVET programs ka nanungu bakasala tiko ni ko ni esenga wale mandanga ni mowuli me tiko nanonda bakasa mo modakadaka o iko mandanga bakaiko baka toroi kita kiko mo rauni ondolava ngai ndono mumbisinisi right ngai ni osaraka na nabu ya esenga wale nga nubuke tiko nanumumbula o sabuke saratungan na biba kana nanu tiko kina na matini tu na vonua na lutu sema keditu na biasa na kedengo dono boina nanga unu ikondolava kina ni sona kam na bisnisi ba saya do molida vi bagarauta kita le na zakazaka vi iratal na kendua dina sa okay obo mo tini sana mata chigo bira na kadato na borong chuma ni single ko na usutu ni wika ori bagare takati na single bubina ka ni kwa tau bosotia mai o kila ni na system ni buli ndo nango no buli toko mai tukuni toko mebiau buli bakau ko mo leingo o wasia toko ko na vika ke de mendaruni rawata dina sa na nungu ngami tarango na tipe to sangkali baka samata ka sengai o eu mantanga baka ya oruni ndola wale mantanga indonga na nungu bisinisi nga baka eu na mindset ya indona ka sa ambula takitu mai sa leitu no nonda tikin sa le tikitu ni nonda DNA ya menta sa na visuta ka ngono menta na visuta dina sa Rato, dito man siya nito vital lo lagalag na single ko. Baka lagalag sar. Nambala bu ni bulingo. Baka mata so baka bula se so baka embaki. Kela ni indu kediti ko na biasa na etiko so na soft courses etiko so na Stevie Kitty na Stevie Kitty wiki to mandanga na College of Agriculture na Stevie Kitty walutu nga na numu unit ya kinambal indone embaki. So na trade runi tarikan da tiko na lomani ndovi mamaki na rune ambaki tiko na level ni buli batake na non na level ni buli batake na ambaki enda na buli tiko kina menta tukilati ko tau ni na TVET programs mo wasay tiko ba na Stevie Kitty kontor sa wasitu kina tiko na trade certificate ngai tiko na diploma kian balambala virtu ke na tulungo ngo na vivi sautu na ambakini roka yo indona katalikina ninda oti manonon da Stevie Kitty mendange bele zakawani na trade certificate esa cross credit walenga esa na pakalilay takatalan numuna leivuli mona rinili rawata maikina numu trade na numu diploma kian balambale na ve unit ke ko sa zakabotsi mana Stevie Kitty esa na bukei ko
ena nomu sa na pakaleka-leka taka na nomu lisa sanga ena trade Doon mo menak. Era tivet program go rotau sa dingo me kibakasar mani pakai duri na turi bola. Iksa tur nomi bola. Tivet program go rekan stiv kiti recognize taki na may besi urbura si di bang dita kamanda era sigili buni ko. o kila tau mono so mga paleka-leka na tarume na tu na tarun kento ba ngangan riti ko mai kina weekend to Australia na ba ngangan riti ko mai kina weekend to New Zealand na tambana ni forestry Iya, na tambana ni tarwale di nasar. ya magarita kiti ko ni rona ka na kila ka iti ko vihira na nonda graduate Iya. watake na mbimbi ni vola iti ko weekend ngo iviti Di na nasar. ena wuli ena tabi tambana kedenda ya walenga onuru ni somo bagalega kina na tarongo ninda na rede wale tunga Iya. na levu ni tamata resa ngole tani tiko ningo ipiti ya barita ko wale tunga ni ro walenga na kana mbimbi ni vola ya watake na kila kaya ya Doon mo menak. Ibaran wari malam-malam kira nonton pulangi na assistant professor di tempat ini buli the Horticulture College of Agriculture, Fisheries and Forestry turang ni number 1 undu me madhuata Dr. Ilisoni Leonigila and sigli berikut kira nama gitu kan FNU Open Day and bidana sing sa tokang goka matanta tau sa aboto weekend tini kan 2 minit men dona kaloko and single lebu di kuah na vitalo ni sigili mo nadapa na buna endondonu kiwa endua mendingita kina na tivet wena kata we apa mo ni sapa madal mata kira o cikina kila ni na tarongo iya edava mon dingita kakina na tibet kila ni etuke ditu no nonda vingangandre kandangai rede talitunga ni oirana nonda ngone oirana vikawa tamatatali enda tiko patetiko ena nonra sasanga tiko ni rawati na mbulo soutungo ento na kaisanga itiko na vingauna da mode ndalian ramai engandri bitungo na mbulo soutu ena honua ena matini tu ena lotu ena vi esana kevi ka usawaseu ti enduongo na tibet sule enda tali iya matalau ne londa ninda mai dhuruma na program ni tibet ya ninda mai wakandina taka ko sawase tikuna ni oro ni odaka tunga iya o wuli talitiko rota buso cha o natako so ngaya na singili buni kwa bunga beir na kanda tu na wakani station ni erbo rongo chimne singili buni kwa na dorbu gena nganele wa era buli binak tu beira na kilaka so satu mana na non buli tara na bi high school era buli mekina ka may baka bunot tu na kena may tao non may tosyo non buli ka o ya non sa may baka wati koso baka bibi mata nga bir non tango nelewa rabuli vinaka raulu vinaka sara kama sa may tao tu nga ni rasa may baka wati koso sa may tao tu kya na non rabuli ka sangin daw itu na bitala nangon nelewa ulu kau ngori na dorobo ulu vinaka ngori sangin may tao tu nga ni sa may baka wati tungori dapat na mitukutubir mambolei retiko ena singile buniko ivi nakatau kila ni wayo mandanga wakayau ena kornibuli ni vivaruta kingona Fiji National University via letini tiko na nungu ngone buli era savalu vini mai era letini iya maina mateni ambaki na nungu vivarutaki iya nungu thaka tiko mai dhamingo wili katiko orto savietini Nila ka kandona kambimbi au sarai mai au sabandinan dina takamai baletini wadhuruma talanga mai ndira sa ya na tamata na environment na sana ninda nambulu tikina bakan na wasi tikina na mdona kambimbi menda kilati ko na tamata enda tiko vatetiko
ya isona ka roni visu takasara na varoni nonda sasanga menda tu wat ki sona na tamata menda rongoda menda viva ka longa taki mbalta ya ndondonga naka endanangan rebo tumbalte elibu no kenda sa mai wele wale tunga ena vukuni ka sandandandu iduruma meroni tataro witu ena vukuni nonda rawaka ya. Dina sar. Ya, ausan kiri kemuni turang tau, ni baka sal takir manda so. Kami ngo ki to sana bitala manda bi kedal turang robo watingone. Warong coba ma robo na sia tamay junior baka. Ena singli ko sal kiri cukup cina ju, kiri. Tamay ju. Au mulai buli manda na tiver ko vitalo tak cina ngonongo. Sagi tu kudu cukup tamay ju na singli ko. Mata mulai buli kina satu ngonongone. Dora no mi baka sala vira tamaningone, baka watingone. Baka kamera roadblock juga nonda sanga. Nandui le ni balik. Me bakal ngangkat tikir man tani single ko. Winaka. Iyo. Winaka tahu. Keo warorong tokonggo tamaiju. Iyo. Tono mo naka. Batakana Kanjina, kanjina. Kaya do chukwe. Kila menda kuninda ungingo no nondarai. Dono mo pinangore. Nda kuninda ungingo no nondarai. Hmm. Nda bakasama takatiko ni nambula sa toso tiko. Toso tiko nambula. Toso watatali tunga nangangan ritiko. Ena buku ni mata bubale, ena buku ni vi ngangandre na tu na vanua sosio na lotu na vi kata leso Iya. Dona kabina kango menda vi tokoni taka baka vi otini ena mbaki ngone ndende se tuki nongo menda vi tokoni taka na kabina. Ngo dona kabina kana buli. Dina sar. Dona kabina kaninda buli, mbaleta ninda na buli ke ko solia na ngauna wana otimu mobuli. Iya. Roni mbasi ka kino wasudu makina sona business lalai kona buke kina nondondui mata bubal. Dina sar. Manda roni rawata tukina soni suka na soni falawa. Nda roni sotaba tukina na visongo. Maina bonua, maina na lotu. Ka wase tuku kina endona kambimbi ingo menda vitoko ni takana kabinak. Kabinak. Vitoko ni takana kabinak. Vitoko ni takana kabinak. Nduongo kosa wasi uchi. Iya. Viso takoko na varoni mbula. Viso takoko na reireni ndona bonua. Iya. Viso takoko na reireni matin tungo ndondonga na buli. Iya. Ka okendani toke ndona kabina kango menda kilati kome sa viso take na varoni nonda vakututu sa nonda varoni nda viwasita ka menda toko na nabi kabina. Nabi kabinak Nabi kabinak. Bosingo na turanga tau Dr. Ilson ni leonigila. Nioko dhuruma mai nangoni salongo biki mina natala tana itik buni bita longo na turango sama assistant professor tu nangonongo iya ala ko dhuruma mai na tambani bulingo na tivet na nonda buno sengwala kan itu ka ngechu biki mina tambani ngone bakawati ngone bitamai ju ni barong chumai ngol tanga biki mina maramatina bakawati ngone shoutina ju sombek sandau kamo songo citamai jutunga na bugunding na bugin no nangan mai bulika wata mo seriki ko meron mai buli meron yang kina mata bubal ni sana woti na buli ya pombo tri kambi bichu na ulu tanga chukini vitalo na single buli ma menda tutaka se menda ndao vitokoni en vika vinak ya ni boto weekend 5 menit ni ber mi tapos to vitalo na single buli tulis talaman da bugni FNU open day nada ba do mer na makatiko na ngoni buli era nom do vinga ravi en vekurni buli kata sardi FNU en bugni open day. Nataba edo do mer na makati na lubenda. Okila vi kemuni na varong tiko mena vi abutambu. Na vi mato wali vi kendani tumtume ngo indo na ngona tali, do na ngona vinak. Kila me rangole mana ngoni buli. Me rangole mana lube muni. Ni ngole saranga mana itumbu-tumbu. Moni mai vakandinan dinataka. Na vi kake o talau vakatingo na vata-vatango membale ti Fiji National University. Dono nak. Na mua ki mami kito sa mua ti kinongo na Fiji National University. Ya. Ya na kena sangai saranga ko sa wasi o ti ko ya na vi tatandra kere me vamatana butu taki. Ngo na vi kake kito na talau vakataka keve na ngono ni open day. Na vi kake ki mami bulida. Na vi kake vaka bulidi me nambiu. Na vaka matana butu. Au kaiti kongo ernanga imbiu tu vaka demonstration na vi feel keve, na vi tambana keve. Vavasara na kena lei sema yani kina ena bonuni vakandindiki.
Kando Sadi to na. reda ti ko ni Fiji National University siang wale tunga ni biba bulidi. Mm. Siang wale tunga ni wakatori da kita kina kila kani tamata. Dono bobenak. Si mata tali tungo ko na kena pakabina kataki ya na mbula ni wandindi ken ena roni libu kia tali tu ken na bi tambana tali so me baka na tambana ni tite Mm. na tambana ni mbula Iya. tambana baturisi. Iya. Ngo ke na bono si mata ke ditu kitu na Fiji National University. Iya. Ko ngone au vi suriti tu gani ke na vi kenda kede na singile buni singni ko siang talibio na bosa mo na taluva kasi Don, iya. na kena peni mo na bola Mm. ningole ni ningali bakan dininta Dono bobenak. ka ningali sarabe na mata na botu se raba na vika ke de kitu taluva kata kata ko ni ena singile buni ko Rato sa dorong di bagaliu me baru me tapi kinon to vital ni singlim ni ko sa dorong di bagaliu. Dotar negar kabina katongo ni dotar ne kabina kato taba tekina. Da baru mi baga sala leka matata momona membaleta na itugu ya. Dotar na kay ngan rebongo ni yen dotar na kay rungan rebo ni tumbu. okila ni endina ke vengorita we endo lenga na ka mo vi va raramata kitu kene ni sini ko kila nangone weekend na itumbu ni tumbu da kitu ko mendo no ngone enda sana tiku menda na reida enda na bagan dindina takatiko ena vika ke de na kuko tikino kwa na biasa na ke viko na kila tu kina ko na roni rawata ngo Iya. ngo seranga na bonu seranga enda roni kila ena roni lei wuli doko ka kandona kambimbi mendawi rongo di takanaka esonongo na me baka ninde siangone nga ena tunga na baka nana ningone kandona kambimbi menda kilati ko ni ena ne sing ni roni wuni wai keve Dono bobenak. enda ne sing ni roni loya keve Mm. ondu waseti ko wale bubira na nungu ngoni wuli Iya. ena tambana ni tete Iya. ena sing ni roni o loya se wuni wai nilai raba Indonesia Iya. na loyango na Sini ke de na. ena chini ke de monakana ona ndutu ni monakana watu Dino sa. aunga iwo seti kubera ngai rida na idolo dolo itiko Na bimbi ni. wate kiyo No mi tabi. kena mbale endona kambimbi bikimuni tumbu menda bi rongo di takanaka ayau susumai tumbir leke men ndono matu wali kimu kitu bi wisi takanaka rida ngona bono iko koko kina Iya. vina kata ke mo invest mo tiko ena tambana ngori mboleta ngori seranga na wuri ni numumbula sautu Dono bobenak. daga redeti ko ya ngona na mbimbi ni bubali Mm. na mbimbi ni bubali vikenda ni tumbu endo na kambimbi menda virungu di takati ko na vikake Dono bobenak. Mai tapu chino to vitalo na singile blikua heno bukundra na lubenda baka kinibira na dorbo ngone lewa tata na ergan dreva merlaki tomane non rubuli and kornibule avenue na TVET patake na higher education na tapu so baka dite ke nga po chuchi ngono erotau na tapu so merbaru takati ko ini. okila ni nandel ni bata batungo na itaki nga kitu na via kota tiko mena kab ni sini ko kaya sama ni tu nangandre tu na nabu mona ngole mai na singni open day ona mai via enroll tiko na vi kambimbi tiko ngango ya so na numu weekend na ngoni buli so na numu madala ni vitro ni saoti na numu bol ni sudu na kemu itamba wati ke endo na numu tinleta Dono ya wala hana kena bo kito nangai zaka teki kitu kina mi kito no buki ko kina Dono bobenak. Na boleh bisa aturan mana dorbo ngone lewa dotel baka kaningan reme bando taki. via utau sasang talindo na kamo na taluvak o eu saranga waka eu na signi ko sa voli tukutukumbula ni porokaramungo na Tibet ko waka usa wasiuti Iya. na Fiji National University na nito na butiko ya mikito matana votutaka na numutatan rekevi Turang marama dorbo ngone lewa ndo rongo chiko be Dr. Iliso ni Leoningila na assistant professor di Horticulture College of Agriculture Fisheries and Forestry and Kornibul Lebu na FNU and Single Lebu and bukna da bari malam da bari na tala bari lebu and tabanna ka vito ko di weekend and Single Lebu oya na taban nimbula Sena Ministry of Health beto pa ngon taga biro ngodi tamutal kina rutau binasar boliu nakatau kalau ngacho nang karabita ko ni binaka da bugni open day nak ni Kornibul na FNU nak
Berdasar balik menapito kan kan di borong buli manis singli buli kuah sa pakan di bedakan na salika kambor kingo ni na maru tagi tigo nang garabi tabi na singli kuah apakah kira na bising sa koto matanda. Ni kalungata di sa timo de manta.